Drugs eba fake mungno yakarnani tei thungmungni bisingtei sikla rokno kaham langma chongai naharna angthung o nahar mungbai kokte shalo yam rock trust ni bkhaktei obicharan amsayo thangjane Arun Debormani shalno regai late Arun Deborma mukumu knockout football tournament songsajakha pandao manjakha TTADC ni EM Runel Deborma kamini okra chakra rok yam rock trust ni ojama Shubir Deborma akorok In September, within Simi late Arun Deborma Memorial Football Tournament Songsajakha, Modhu Chaudhary School eba obicharon hinjokon siwo amno organize khaika Yam Rock Trust tai obicharon ni sikla naikol bodok tini tai amno udug nahaka sini bormo Shubir Deborma the local ni sini je active adong of football no the late Deborma je khailangmani bin mukumuno nak na bagi tini simi football no tournament khaijaka tini simi khela singjaka final date abdur finsinga ko musla hamna हमने लो जेटा थैथांजाक Arun Deborma salkisas je bisi kudumoro ba ke lamo somane botam khai khailang ka busini obisoro namsiya omane bono mutu khaina tini okudo tournament tini belai sing khatong thogai sini thaitanai Arun Deborma obisoro namsaine bini mungoi sing football tini mathangka Arun Deborma bok khoroksa dofana hamjaknai kabang amsaine kabang ma samung khayobo khoroksa borok kaham hijago aboni bage thaitanai je borok samung kaham khalainai borokno sing jesapurpana muitumano Yam Rock Trust te obisoron amchaini sikla bodol bai khayei sing obo muthangai tongo obo totally non political non religious dharma bai rajniti bai sing kono abono no wansugya je borok samung kaham khainai sing bine mugoi muthango aboni bage norok media ni sing chuba sonango sino tournament no norok ni bisingte tebo kaham khayei joto lokorok no o awai khlainani bage sing media rok no sing koyo ini Monday Don Bosco tai KTM FC team